Good evening, I am Mukrumjari, Northeast Window TV की dialogue ता meeting ता video पुनः उपतराम नोक्चरी कसी के कोई की थमजरी बा dialogue की topic सी Kejriwal Lambasts Modi BJP over Manipur conflict Manipur की हुजिक थो इलिबा चरांग नरग लैरिबा इरांग से सिदा BJP की मरु ओइना अखोगी नरेंद्र मोदी ना सिदा conflicts दा माने handling तौरिबा माने पिरेइबा मागी response हाइबा तारे मसीगी मतंग दा अखोगी APP की national convener हानगी दिल्ली की chief minister Arvind Kejriwal ना Lambasts तौबा हाइबदी मसीदा यानिंग दबा mishandling तौवेना criticize तौरका माना थमकी statement सिंग सिगी मतंग दा ngasi gi thoiba manipur gi conflict siga nainana bai damukta pukachaba ngasi gi topic ni hira masida khana naina bada saruk yabina bai damukta ko gi studio da ngasi lengsin dona laibiri bisi ahan bada ikai khumna jari ba oza akogi senior journalist Chabungba Birendra oza taram nokchari ani subada lengsin dona laibiri bisi akogi APP Manipur की Co-ordinator ओइबिरी बाई काय खुमना जरी ओजा Bishwanath Thingnam ओजा बुसु Northeast Window TV की स्टूडियो दा तराम नोक्चरी ngase कोई की आहान बगी से ओजा Bishwanath कोई की APP की दा कोई Co-ordinator लाक्चगे ओजा मरोइना कोई की इरांग से हौरकपदेगे हाइबा तारे कोई चाही अनि फजलकदोरे हुजिक्सिगे सांगबा मतम सेदा कोई हानगी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल माना थमकी स्टेटमेंट सिंग कोइना खतंग सिदा कोइना नयनबगी तांजा दो लौजरा कान मान थमकी बिसे मरोइना कोई दिल्ली की असेंबली इलेक्शन सु अगस्त 2023 दसु अदुम थमकी बसी अदुगी मखा मखा तारक सिंग जुमाई स्टेटमेंट दा मणिपुर गा मरी लेना पी बसी नरेंद्र मोदी ना ngasi फाउबा कोई वा ngang लैरि बसिना ताकपदी मणिपुर गा करी को महिरमम तदा बीजेपी के एमएलए अदुगा बीजेपी गा मरी लेना दे हाइबनी लोइना मसला इसे मसिदा वांगांगदना अखोगी प्राइम मिनिस्टर ना मोदी ने लैरिबसे मसी करिगिनो हाइबसे इट्स कोगी नेशनल कंसर्न नि म्याम हंगगा लैदिनी मणिपुर मई जाए मणिपुर वारे मणिपुर से अखोगी इंडिया की पार्ट सिना मई जाक मतमदा कैदोबै दमकता अखोन वांगांगदना का मनुंग द फम्म कांद माना थोंगों सिलकांद लैरि हाबिन तिंग मफम म्याम पल्ली लोइना एफआईआर की मसिंग सिंग इन डिटेल्स हाइबा तारे यु मई जाइबा ngasi awana tariba nupi angang da koigi aran ba thong myam jathariba mayam se koigi pallakan masida yamna pendaba karigi ma wangang de da haibagi wafam sim pukhali haiba tare so area se haurakan oja ahan bagi oina kamain thambini koigi APP ki convener gi kanosi magi statement si koigi thoiba conflict si thagachari surbala loina na masigi panellists oina phambiriba koigi tamo Chabungba Birendra tamo busu ai kai khumna wuchari loina na koigi Northeast TV bu yang biriba Manipur gi praja khudik ma pusu ai ikai khumna bu wuchari koigi si kidu AAP party ko adumaina tang ai ko recall to jarongge koigi amarom da hairaga koigi prime minister na ngasi phawbada कोई वांगांग दी हाइबदी यारोय मा मणिपुर की कन्फ्लिक्ट की मतंग सिदा कोई वफम सी मरीरक मा थंबीखरे अहानबा जुलाई की तांग कुंदा कोई मिनिट अनि को इन रिलेशन विद द वायरल वीडियो ऑफ टू लेडीज पेरेडेड अदुगी मतंग दा थम्मी अनदर अगस्त की तांग तरा दा कोई होम मिनिस्टर दा सपोर्ट तौबो ओइना होम मिनिस्टर की लैरिबा कोई ऑनरेबल होम मिनिस्ट्री सिदा अखोगी अमित शाह की लैरिबा थबक थोरम सिदा सपोर्ट तौरगा ngang अमा अदुसु अखोगी अमा लैरे एंड देन 15 अगस्त लाल किला दा अमा थंबीकी एंड देन ख्वाइदगी सांगबा ओइना जुलाई की तांग अहुम अखोगी प्राइम मिनिस्टर ना दुमाइना मणिपुर की मतंग जी थंबीकी बने अदा माना थंबीरी बसे जुलाई की तांग कुंदा थंबी बसी इट्स ओनली फॉर 2 minutes सिमलैरे एंड देन अगस्त की तांग तरा दा माना थंबीकी बसी 4 minutes अदगी तांग तरा मंगा दा माना थंबीकी बसी 1 minute and 12 seconds एंड देन कोई खर सांग बसीसु 356 minutes लोक सभा दा माना मागी वैबा प्रेसिडेंशियल की अखोगी मोशन की मतंग सिदा थंब मतम सिदा माना थंबीकी बसी 559 राउंड अबाउट 6 minutes कुंबनी हाइतारे वांगांग दे हाइबदी कोई हाइजरोइगे तौबतबु थंबीरी बसे मणिपुर की प्रजा मियामना पामीबा अकोइगी वखलोन अकोइना हंगरिबो वहंग कैदोंगै कांगलुप अनिगी मरकसिदा थोइबा लान सिगी वरोसिन अमा लाकदगेना प्रजाना लंगतंगना ngairiba अकोइगी अदुगुंबा वहंग सिगी पौखुमसे अमता यावदबा
स्वाइसिदनी अखोइना यामना अखोइगी प्राइम मिनिस्टर की मतंग माना हुजिक थंबिखिबा अदोमनजु थंबिखिबा कोई साइलेंट ओइना लैबिरे अखोइगी मणिपुर की दमकत खनबिद्रे थोंग लोंजिलगा लैरेगा इना अखोइगी थंबिबसे मणिपुर प्रजा मियामनसु यामना वरौनरिबसे स्वाइ मतंग सिदनी हुजिकी अखोइगी ऑनरेबल नेशनल कन्वेनर अखोइगी अरविंद केजरीवाल ना थंबिखिबदु अखोइगी दिल्ली की असेंबली दा मणिपुर की क्राइसिस की मतंग सिदा वफम खरा माना फोंदोकपगी तंजादु लौरगा अवाबा थेंगरिब पेंदब नुंगाइतब प्रजा की चैथेंग ओइरिब फिबम यामना इन डिटेल दा मतमदुदा अखोइगी एफआईआर असुक लौखले अदगी युम लिसिंग मरी रोमगी सांग मई थाग्रे अदगी रिलीफ कैम्प त मी लिसिंग हुम फुरोम लैरी सिगुम्बा तालकसिदा प्राइम मिनिस्टर ना थोंग लोंजिलगा तुमिन्ना मागी ऑफिस का फमग लैब हाइबसे मसी अदुई मतिक नुंगांग निंगाइनी हाइब वफमदुनी मतमदुदा अखोइगी ऑनरेबल नेशनल कन्वेनर अखोइगी अरविंद केजरीवाल ना थंबिखिबसी मतांग स्वाइदा इना लाक्सनिंगबसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी अखोइना वेराइटीज इन वननेस हाइबा पंडित जवाहरलाल नेहरू ना थंबिरंबा मागी अखोइगी थेसिस से सिदा नॉट ओनली अखोइगी दिल्ली की हुजिक हाना चीफ मिनिस्टर ओइबिरंबा अदुगा आम आदमी पार्टी की नेशनल कन्वेनर ओइबिरबा अरविंद केजरीवाल की वफम से सिगुमना भारत की लैरिबा स्टेट कुनग मापन से सिगी लैरिबा चीफ मिनिस्टर खुदिंगमंगना हौजिक ओइरिबा मणिपुर की इरांग सिगी मतंग सिदा अखोइगी वफम से नुंगांबगी वफम मोइगी पेंदब नुंगाइतबसे अखोइगी मणिपुर प्रजा की अवाबसिदा मोइना सरुक यारी हाइबसे मसी उफम थोप हाइब वफम से मई मतंग स्वाइदा थमजगी याम नुंगाइजे ओजा बिसनाथ आई ओजा चबुंग बिरेंद्र ओजा एज अ सीनियर जर्नलिस्ट अखोइगी अरविंद केजरीवाल थमइबा मागी स्टेटमेंट सिंग द पलिबा वफम सि मक्सु अदुम अखोइगी मणिपुर की प्रजा सिंग हाइबा तारे अदमा लाक्तबगी मरम से कइगिनो लाखनिंबई खौलांगबसि मेदि दुम लैबगी सिगी अपामबसि फोंदो कांदा दुम मयाम अमा कंडेम तौदुना लाई हाइबा तारे matang asida akhoi mana patham ki mafam su he visited northeast many a times but akhoi gi manipur ni ma changi de pham se kari gi no hai base ma kemta ngang da phai base masida man min tawsi maroina akhoi gi santi purak na bagi mong da akhoi mem na peningai oi da ba akhoi gi prajan expect tor phongdok ta base maksu adugi adu oiraga su santi purak na bagi lami changkhilak pada hujik hingsa tori ba nakan ani sida mane even koi at least hingsa tong biganu hatna suna bazana si lepi wana peace gida ngasagi thabak tawba action na tatar su not in action appeal phawba tawde na hai masi kari gi no bese mane yamna chawna hange batai tumina lai bese gi madum se kari gi no ina hange batare no even akhoi gi appeal phok tawtuna han hingsa su yamna sira ba misi mina tho ba manga ba thibang khangdan tori ba yamna kano tor ba phibam sathina so ba sida appeal phok tawde haina mana hai sai matang ri kamai thambini yoja thank you Surbala Northeast dialogue ki staff khodimak lamdam sigi nuksi zaraba ikai komle zaraba khai khodimak loinana aiga phamina zariba Aam Aadmi Party gi Co-ordinator Bishwanath Thingnam busu ai thagachari Surbala Bharat si ganatantra chatpa leba ama oibani na ko aigi view kitang Kejriwal na haigi bisigi matang sida kitang tentak na thamjage It is natural to die as to be born. Koi miyo boy na podi no natra no mudi si ba hepsi soidra bane ko. Democracy is the political party that is the soul, the most important thing for democracy. See, political party is the soul of the democracy. Hai. Ganatantra gi quite ki maru ba thawai se the political party ne. Party kharana political party kharana sarkar ama sem khragadi sungsin nababu oiro absolute majority phangdanabu oiro center the OBI state the OBI sem khragadi sem bada ya hogdaba opposition haina khoin longnaraba political parties in sina miyam gi yengakanda sarkar duda tohuningba natragana Pendaba miyam gi mahut chelaga pendaba kholau mayam ama phongdok pase it seems natural akhoi gi leibak se de madu hongna bi oina tawi Kejriwal na ngang ki basiki matang da aina feel to pase Manipur ki miyam se aduki matik ware
माना खली बस याम चुम्मी याम वारी बसे सरकार अमा लेबनिना गवर्नमेंट अमा लेबनिना which is an agent of the state to maintain the integrity of the public of the people. Madumaki established authority ama leibanina leiriba established authority do state government da state haidi Manipur da BJP ki sarkar leire center da su BJP ki sarkar leire haibidi parallel sarkar ama leirabanina thoiba wathok se matam iro logdana lotion ba yabra lotion dana matam sang na thammi base masigi matang jida mana pen dana wafam se aidi phongdok praina khali ko aina khanjabadadi aduga tamogi mot oina sum pizabata ragadi ko akhoi gi ganatantra satpa leibak si matamamada Socrates Plato Aristotle na Bharat democracy si mai pa oi masidi kadong du sumai pa oi na hairame in case ngasagi public political culture se masigi enlightened public ki consciousness se adok matik wang dragadi ko democracy se mai pa oi hadana hairamba makak leya masida aina pusan ngai budi ataina te Kejriwal na hairiba se not only a responsible government to the public but also it should be responsive haibane responsible government amagi wanataba responsive ogadabani haibane mana hainingi base aina sum uzabadani ko Manipur da leriba miyam si Kanglup anigi marakta unkhatnaba leiraga tongan ba Kanglup kunthra ni thu kunthra humdoi si su mafam marang khangdana aduki matik matam sana awabagi China saitheng si khangdana lakpase masi miyoiba amoina masi akoi tolerate tawba ngamdre khangdana tumina leibasi yengdre ngamdre yaragadi masi athuba matamda loisalo awa ana khangba miyam gi damakta awa ana khangba adugumba sarkar ama oyu haibaneba man hairise masidi sarkar pairi badugi ona taina badalaiba abdi kogi opposition party ma orubanina it is the natural of every political party that belongs to these opposition groups makoi gidi natural neba sarkar gi mayok ta ngangak pase ko tabudubu mana min tawribadi Manipur se awana na pik thalabanina kang khong chaiba imunai mutaba ko adegidi leiriba phibam masi aduki matik miyuba ama oina yengba matamda masi tumina lai thokjaba ngamaktabadagi mathumoi de pelaktadana haidora abanina sarkar se responsive khara oibiu haibaneba stage mana underlying philosophy ma magi manung sida chenba manba makak lei aina sum khanjabada ko karino haitadi political party khudingmaki political leader khudingmaki religion say what is the main religion of each and every political party or a political leader dugi natagana political party dugi religion say khwaidigi maru ba dharma se karino haitadi welfare of the public and to serve the people habeneba miyam gi seba toba miyam gi damakta yai phanaba leibado maduneba man min tawrise aduna center da su state BJP sarkar leire Manipur da su ngasagi BJP sarkar leirabanina tongan ba sarkar natabanina sakti paiba chap manabanina lotion ge hairagadi masi lotion ba yai habaneba sidaista aina paning ba amakak leiba koi bema haujiki matam se matam amagi kogi political scenario do nataba haujiki matam sida level of politics se has been completely degenerated. Congress na BJP saigani, CPI na su BJP saigani, have the political parties in sina amaga hunadana laireba. Masigi thak se ayauthare ebako. Samaj da lairiba miyam se masi karai ba ware karai kari phibam da lairi kari chari kari thai karamaina leli haiba puna maksing si ubiu haibanida mana hairiba se ko aduna
लेरिबा फिबम मसिदा करमाइना सरकार दा शक्ति लेबा सरकार सिदा कमाइना प्रेशराइज तौगनी पॉलिटिकल लीडर्स सिंग सिना मदुगी वाखलो नमा मोटुमा पुथोपियो हाइबनेबा अदुना आइगी वाखल दा फाउजबदी को माना हाइरिबसी मणिपुर सी मतम सांगे चही अमगा था तरेट हेंजले मसदैसदा मियाम जिंगसिना वारम गदब सिंगसे हाइदोप ngमदबसु कोंगा यावरमगनी हाइब ngमबसु खरा यावरमगनी नुंगाइबा खरा मसु लेरमगनी अवाबना कोकथोंग अम ओरमनी अदुना मेजॉरिटी मयाम जिंगसिना मसिंग याम मियामना अवाना से सुमाइना सुम खांगदना कैदोंगै पुंसी से हाइदना खंदना लेरिबदो मदुदी लेहेनिंगदे हाइब खकी वाखलोन अमखक्ता केजरीवालना ngसाइगी मिस हैंडलिंग सीजनरपा हाइदि लंबास तौरपसि ओरमगनी हाइदना आइदि फिल्टवे अहानबगी राउंड ए सुमाइना थमजगे याम फजना ओजागी मोथंबी ओजा आई ओजा बिश्वनाथ मुलाक्चगे अखोई ओजा बीरेंद्रन सुसिक थंबीखिबदा सरकार अमा पान तारगदी मागी लीडरशिप की अखोई प्रजा मयाम की लीडर ओइना अखोई रिस्पॉन्सिव अखोई अकाउंटेबल लीडर अमा अखोई ओइगे हाइतारगदी ओइ फम मंगोदा चेनफम तोकपसे प्रजा मयाम की अखोई वेलफेयर की खनबा मसिदा मंगजिन थाबा कथोपुगा फम फजब मयाम अम पल्ली हिरम मसिगा स्वाइदा खतंग मरी लेना इमु पुसिनजरा कांदा अखोई AAP की कन्वेनर थमकिबसि मागी एक सकत की पोस्टा थमले कोट तौजगे a leader leads from the front whenever any critical issue affects our country like Manipur now. The Prime Minister is seen to be silent and absent. This is sign of a weak leader. Haina sumain thambi matang ki lakjabase ja akhoi gi tasengna khoi gi hujik thoiba Manipuri conflicts da haira gadi ma ja pura tumina laikram da na asonba akhoi gi luching ba amagi चाबा साइन दो मासा ताकचरे है पोस्ट लेसे लाकनिंग बसे ngasi gi Narendra Modi na ngasi phawa khoi gi Prime Minister na leidi base ma tasengna sola bajatla masi natraga khoi gi ma bo solhan na ba kari kari factor leira bajat natraga masi son da ba yada da na masi na weak oi ba leader amagi role se lauri bajatla kamain thambining sai matang da swai matang sida aina panjaning ba amagak lei khoi gi tolerance has also limitations. Intolerance becomes a duty aina ngasai khang base nyoi basina khang bagi magi limitations je aroi limitations je la aba adoi ta di khang ba ngam da baduna maram oiraga magi mathau se si soidana akoi pangthorakane ba masi vote ko hojik thoi ba irang amadi Prime Minister gi leiriba phibam ani maksida khoi adum yeng ba yai अखोइना प्राइम मिनिस्टर सी अखोइ नुंगटीगी हाइतारेको अखोइ चा एंजांग सियंग लेतबगी एंजांग लेतबगी नत्रगा मई यादबगी नत्रगा नोम लेगांदा वी नेवर recall the Prime Minister अखोइ नोंगता we never remember अजिक मथौ तारैसी करिगिनो अखोइना मा निंगसिंग ऐ हाइ मतमदा when the system collapse system जे सिरगांदा लैबाक्सिगी लुसिंगबा अमनी लैबाक्सिगी leader amani haidana maase praja miyamna ningsing nakpane aswaisida leader ama oina logudaba magi thodang se akhoi gi Manipur gi hujik thoiba irang siga yengaruba matamda magi thodang je hujik phawbi gi oina di even sumom lodri haiba phawbo ai yai haina dum aina I thamjage ba always time sigi irang je hujik phawbo dum handling only by the home minister na handling tawruga leiriba ma prime minister na parliament ta thamgiba matamda su only अखोइगी गयतारे होम मिनिस्टर थंब पौदम दो अदु गक्तदा मा अदुम मागी ओइबा मसागी ओइबा अनिंग अपाम वखलोंदा मणिपुर गी मियामदा नत्रगा अखोइगी कांगलुप अनिसिदा अपील तौदना शांति फंजिलंगनरंगनबि करिंग वय अमतबा फोंदोक्तबजे सिननेब ngasi अखोइना वरौना रइसे अदु हुजिक अखोइगी हाइबिरिबा क्वेश्चन दु दai लाक्सगे लैंगाक अमा हाइरगदी अखोइ ngасai तामोनजु थंबिखिबदो accountability responsibility and the legitimacy adu phajana ngakna chalaba matam da never there will be the good governance akoi afaba lengak ama haidana lerakadoi adu election da mai pakraba matungda election da mai pakraba adugumba candidate singduna khalleba it is their victory victory du nate si da mathau tara isi this is their responsibility moi gi daitya du neba karamba daitya miyam gi damak thabak pangthokpa
doing for the welfare of the people, miyam gi yaifanabi education gi health ki every sector khuding maksida miyam gi mute amma oina democracy da miyam gi mute amma oina leiriba adugumba mute sing duna pangthokadaba thabak se aduneba akoina hojik why we are paying tax to the government adugi piriba tax to in return praja gi namakta welfare gi namakta khara tawrukpa haibase moigi mahausaneba hojik panbiriba hojiki wafam duda Ukraine da Russia da hojik yam kanna Iran thoiba mafam zidadi Prime Minister satleba it may be a diplomatic oiba magi maram lairamba yai even though North East da BJP gi adugumba lusing masingna haigiba wafam ni North East da Prime Minister na 50 times ngasai akoi honorable convener su sabada thambi ki base satleba but now Manipur gi sahi ama hinjilla ba tha taraga tara nipan sura ba irang sidadi still ma waro shingi damak natraga tangup ani sigi marakta saungadana ba democracy ki khwaidagi masak phajaba adugumba negotiation table amal lairi base sida pusillaga irang si losinannabagi damakta akoi lambi ama yalakta ba haibase si karigino haiba question du neba akoi no hoji hangba pam isi hoji akoi yam wanare sigumba tangkak sida single even ma lakpidragasu at least Manipur gi praja miyam da appeal torokpa wahiyama wafam ama phongdo amagadi Manipur gi praja miyam sina pin lagadabane why we are so much concerned about the Prime Minister hairaiji kai noi matamda the state government cannot control protect the life and the property of the people of Manipur gi leiriba praja miyam gi lamthum adagi punsi ngakpun namuktrabani akoi ngakpun namgudaba mafamduda akoi amu kholau lauba tabaneba adugumba kholau do tabirakadra haibagi laujurubase hogik phawbada tabidana sum laibibasina khalli kaino haiba matamda Manipur gi praja se mase central government na masi mirai birabra Manipur si not a part of the India gi union gi sarukama koi oidrabra sigumba wahang kaya ngasi samjaraba naha kaya gi wakhalda ima even kaya gi wakhalda annaman kaya gi wakhalda ngasi phawra ibase kanana kari damakta phawlibano haibase masi yam munna central government na khangbibam thoi mi khara hatlaga laloba khara pharaga misam miyam gi yum khara mai tharaga kiyam khangallaga sum thammaga namdabiraba furup ama akoije uhengani na khamiriba wakhalonse masi thadokpiba chungani haurakhiba megi tang ahumdagi haurakhiba lan sidagi sum matang lakpana ngasi di lan gi phibamji adugi matik yam lusilakpa mayona mada lai akanga hi kaya amana haibiri geopolitics ki matangda toan ba wafam kaya mot kaya thambiri ba adu ngasai adugumba phibam national security da national gi interest da akaiba lakado leira bhawbada still tabang amata lokotna leibusina Lanji horupam matamdagi Manipur praja miyamna hainakiba there is or there may be something hidden agenda ama yauraga si conflict se thol libra haibase ngasidi tamna lanji kusilakpani na mayona masumna sum pagum koi ura iba okay sigi tangkaksi yauna waraba socio economy da politically everything collapse oiraba matam sibauda wahi ama bawa thambidana sumna leibiba haibase masi tawbirano Manipur gi praja miyamna enough is enough haina nong laurapa matamdadi center da leibiriba lengak amadi state da leibiriba lengak animak thak ningla wai hainingai leite mase haugiba tangka kaya da Manipur gi praja miyamna matam dugi palamba lengak sing da utkrabani haibase akoi
पुनः निश्चित है वफम से मैं थमजगे ओके ओजा याम फजै ओजा याम फजबा अखोगी ओजा मो थंबी थैंक यू सो मच आई मतंग ओजा बिरेंद्र लाक्सिगे ओजा अखोगी ओजा बिश्वनाथ सु याम थंबी की याम फजबसे अखोगी नेशनल सिक्योरिटी दो हुजिक से अखोगी थ्रेट लाइरबने अदुगा करी दमकता कोइना हुजिक से मोदी ना वांगांगे ngang ने लाइब वफम से मसी अखोगी कंसर्न तोरे सेंटर कंसर्न तोरे से कई गिनोइना अखोई लाक मतम सेदा स्टेट लेंगाक सेना स्टेट की मनुंग थोइबा अखोई कन्फ्लिक्ट से मसी फजना सुप्ली पाइसिलगा मसी कंट्रोल तोबुसे ngamdre आउट ऑफ कंट्रोल ओइरे अदुगा अखोगी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम हुजिक हुजिक तोरिबा मैम से अखोई लोइना उरबने अदुना मतंग सेदा अखोगी करी दमक तमा कंसर्न तोरे इन हाइबेसे अखोगी सोल्यूशन जे पुरकनबा लंबी से लाक्सिनबे दमक थिरक तारगदि अखोगी मपा मपी मपा ओइरिबा आदा अखोईदी कनाना सॉल्व तौबदा मसिगी कनो से दायित्व से लौगने हाबदो अदुदा अखोई लाकपनी अदुना मतंग सिदा माना वा ngang दबै थोइदोक तरग वा ngang सन उत्रगसु होम मिनिस्टर दा यामना इफेक्टिव ओइबा पेनिंगाई ओइबा अखोगी सोल्यूशन जे पुरकनबे अचुम लंबी चंगसिल मतादे ngasi मखांगी बसि पौबा प्राइम मिनिस्टर कराई लेग्रे हाबे थोइदोक नम थिनरम दबै याबे पोट पुचुम लेगने थमजगे एवजा ब्रेंदा लाक्सेगे ओजा हुजिकी मतंग स्वाइसदा अखोगी केजरीवाल थमखिबसे आई स्टेटमेंट तंग कोट तौजगे अखो यूपी दसु चाही तरेत तगी बीजेपी डबल इंजिन मणिपुर दसु चपमान अखोगी डबल इंजिन असिगुम्बा डबल इंजिन से सरकार न राज्य खुदिंगमक्ता मणिपुर गुमना ओहनबा पामलिब्रा हाइने टेकिंग मणिपुर एज एन एग्जांपल सुमाइन हाइ लोइना डबल इंजिन सरकार हाइरिबसे मसे अखोगी मागी मीनिंग से डबल लूता हाइने सुमाइन थमि हाइदे कमाइन थमिनि Bima, I have already foresighted you. It seems the natural course of each and every political parties that belongs to opposition ko. Opposition hoi yam chumbale opposition गणतंत्र की लेंगाक शासन की मनुंग सिददी सरकार पाइबदुना तबकांगबु opposition द लेबसिंग सिना ngangaक पसिंग सिदी को गणतंत्र की पार्ट अमनेन आई लवेबको तबदबु केजरीवाल गुमना फोंदोर इबु वाफम से मागे सिदा सुम लमदम सिगी मियाम की मिहुत ओरिबसिंग से असिगी मथक मासु ह्यूमन बीइंग अमो ओइना मियोबा अमो ओइना मणिपुर द थोइबा थौदोक वाथोक ताबदा मियोबगी मपोक अमद तारक्तबा वारी कया सुम तारक्तना मदुना वारी सिंगुनम ओरकपसिना मासु खांग ngambagi को मासु लेरक्तदना मासे फोंदोरकपने आइना आइडिया दुमाइना खल्लेबको मसिदी opposition द लेबा any political party मगी हाइबम थोपरा हाइदना नेचुरल मसिदी अदुदी नेचुरल लेन लवी आइना तबदबु आइना खंजबा अमदले माना हाइदोरकपसिदा आइना सुम थमोइदा खरा फाउजबा हाइतारे को 11th president of India people's president hainagiba hojikti nongakhre ko laikhidre Dr. APJ Abdul Kalam na Bharat ki president oiringe matamda gentleman amana hangeba who is the best president of India haidana mana yam phasana hangba matam sida Dr. APJ Abdul Kalam na no oga khumme karyana khumbge da judge amasu obi डॉक्टर अमसु ओबिया इंजीनियर अमसु ओबिया एकेडमिशियन अमसु ओबिया नत्रगन ख्वाइदिगे अफावबा मी अमनसु भारत के राष्ट्रपति की कनोसी फमसिद पाइद कांदा मदुगी फजबा मसेक मंगांदो थोगन बंगंबा मदुगी आर्थदो फजन लहन बंगंबा ए गुड ह्यूमन बीइंग दो गुड ह्यूमन बीइंग दुना भारत के राष्ट्रपति ओरकपसे दैट इज द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ India haibane madugi philosophy to pusanjar akanda akoina haining ise I as a citizen who born in Manipur ko Manipur da pu uba misak amma oina moreover journalist amma media da leiba misak amma oina aina sum uzaba matam da di ko what I feel it is a very serious step tinati taseng badi lurabani Manipur gi phibam se ko hospital ama karam bathak amada leiri OPD chang naina phamibra madagi di patient party sing ana layengi operation gi angang unnabagi makal khuding maki layeng sing si
फजना हॉस्पिटल सिंह जिदा चथरिब्रा सरकार की हॉस्पिटल सिंह दे अदुमक चथरि को प्राइवेट हॉस्पिटल लनाई हॉस्पिटल सिंह सिदी होजी करी फिबम द लेरी डॉक्टर कया थबक तौरी सिस्टर कया नत्रगा अतोप अतोप स्टाफ कयाम थबक तौरी हाइरिब हॉस्पिटल सिंह दुना करम फिबम द लेरी थबक मचा अमा तौबा सरकार की थबक मचा अमा तौबा इमुंग अमा मी मंगा तरुक लेबा अमदा कनागुंबा एम्प्लॉय दुना अपिकपा करी हाइनी सेनफम अमा फंगजरकांदा इमुंग मनुंग दु पुजरकांदा हिंगबा इमुंग अमा मधुगी इमुंगदु ngसाइगी सरकार बैंक की लोन लौरु रेंग खलसिको लोन दु होजिकी ओरिबा मणिपुर की वाथोक सिना मरम ओरगा तोलोप से थेंगदना फंगकपा सुगुंबा चांग नायरक्तबा मयाम अमदगी ngसाइगी HDFC दे ओइगेरा एक्सिस दगी ओइगेरा एनी बैंक दगी ओइगेरा मधुगी लोन दु मतंग सान थीब ngamdabadagi एम्प्लॉय दुदा लोन लौरिबा मिसक दुदा मधुदा बैंक दगी लाकपा अकन बवाफम कया इमुंग मनुंग दुबु मसा मसु सिंग बुसादनबा अखोगी करी हाइनी चरा हेंदनबु होनगद्रा लाइलाइसु तंबगी माहि मसिंगी इमुंग मनुंग दुदी यावरिबा अना येकी सुगुंबबु होनगद्रा को सुगुंबा मकल मकल मयाम अमगी अवाबा मयाम सिंगसे मसी खांगबा मियोबा मोइना खांगबदो ngamaqtraba matam sida Kejriwal na hairappa sida aina sum feel toksabani ko a leader must be a versatile haveneba versatile oyo haveneba mi ge awana sing se masi phachana khangbiba misak ama oibiyo haveneba mana hairiba se aduna adugumba misak ama khak obiramagadi tumina leithokpham su thokte ko सोंगजल्लकांदा नोय खनब यारो ये हाइदना हाइबम से थोएबा मणिपुर की सेल थुम की फिबम से चाही कुन मनिंग हनग्रबनी कनम मतम द फगलकदगे हाइबसे कनागुंबा एक्सपर्ट अमनसु रिसर्च स्कॉलर अमनसु प्रेडिक्ट तोबद मसि खर वाना थोकनेबा पुनः मक्सिगी मतांगसिदा आइना मोना मकतंग टेंटंग थमजगेबा डेमोक्रेसी से दि बे मकमाइन तोगेदा सरकार पाइबसे अखोइना मिखल सिदा अखोई की मिहुत खल्ले रिप्रेजेंटेटिव आइना हाइरिबा रिप्रेजेंटेटिव सिंग सिना मतम खुदिंग मक्तको पब्लिक की विल से मसी खंगना पब्लिक की विल सिदा पब्लिक की ओपिनियन सिदा इरोइना न चटले कांदको रिप्रेजेंटेटिव अम ओइबिरबा अदुगुंबा मिसक अम ओइरकपा तारगदिको ngasi अखोइना थोइबा वा थौदोक वाथोक मयाम सिंग से थोलपा मतमदा अखोई की मिहुतुना अखोई की दमकते लेपीरगनेबा तौबदबु ख्वाइदिगी लूरिबदी इनलाइटन ओइबा मसागी इलाइट ग्रुप त लैबा लाइलासु याम लैबा अदिगी यूनिवर्सिटी दा ओजा ओइबा नत्रगा एकेडमिशियन ओइबा फिलोसोफर ओइबा मयाम जिंगजिनदी डेमोक्रेसी सिगी पॉलिटिकल लीडर्स ओइरक्तेबा ओइरक्ते सोमदा अतोप अतोप सिनपम दगी पुनसिगी तोंगान तोंगान बे एक्सपेक्ट अमदगी हौरप कांगबु सिंग असिना खोगी राजनीति सिदा खोंदारप मतम सिददी मियामगी ngसागी ए पॉलिटिकल लाइन अमलै ए पॉलिटिकल लाइबदी ngसागी राजनीति सिदगी खरा लापथोकना लैथोखिबदगी को ngसागी वाखल लोकसिंग लेबा बुद्धि लोकसिंग फबा अदुगुम इंटेलेक्चुअल मयाम सिंग अदुना एकेडमिशियन सिंग अदुना लेबा की थौदा मयाम सिदगी खरा थैदो लैखरबा अदुग अतोप अतोप सिनबम दगी लाकप सिंगसिना अखोगी लीडर ने न थोलपको अदुगुम लीडर सिंग अदुना लौफम थोप रोल से डाइट से मधु मपुंग फाना गुंबा लौरक्तबा अदुगुम्बा मयाम अमगिसु हारिबो वाफम सिदा खरदी मरी लेनेबा in the sense that prime minister still remains silent every rational human being ko खोगी रेशनल ओइबा मिपुम खुदिमक नंगांगनरी से करिगिनो भारत की लुचिंगबा प्रधान मासी पृथ्वीदा ख्वाइदगे अफबा बेस्ट लीडर खनबा मतमदा मासी नंबर 1 द लेरबा मिसक अमनेबको अवा अना खंगबा मियामगी सुगुम्बा अवाबा पुंसी अमदगी सो हौरकपा ख्वाइदगे अवाना सो खंगबा मिसक अमखकना करिगिनो मणिपुर द सुगुम्बा थौदो वाथो अमखा थोअब मतमसिदा तुमिन लैथोपम थोकपा हौनबरा हाइदना माना फोंदोपो रमगनी सिदैसदा इन हाइनिंगिदिको हाउ फॉर डेमोक्रेसी पेनिट्रेट्स इनटू द सेंटिमेंट ऑफ द पब्लिक डेमोक्रेसी से मसिना मियामगी पब्लिक के सेंटिमेंट से कदा यौना मसी मनुंग हुचिन मसी फौजन बंगमबगे हाइबदनेबा असिगी मतंग सिदा कोइन कन्वे तौर ऐसे दरकार ले ऐसे अटे केम नते बिमा
ngasagi versatile hai dula eba miyam gi hiram khuding maki punsi magi pokpadagina loiba bawgisida miyoba ma khakna masida si changi haidan ubangamba adugumba makhal mathil punamaki masak ubangamba adugumba versatile leader amadi changi haibaneba adugumba versatile leader amal leiramagadi let us forget about the parallel government. Let it be any other political party be the power in the state government also. Adugumba luchingba mabu oiragadi yes. Aigi miyam sina awana ta dana leiraga akoina nungai topam thokte haidana khalla kanda songzelaga santaina bi yai habe waneba. Aduda man haire isida yamna kari haisige phajaba makhak leyaba. Ngasagi Manipur se yam sensitive oiba state ne bema. It is a very sensitive state because since it neighbors to Myanmar, Bangladesh ko tongan ba international country mayam sing siga koni yumthang na ba mafam amakak oibanina aduki matik oi vulnerable oiba strategic oiba adugumba state ama oi hairiba mafam sida leidiba mipum khudimak se sigi thamoida kari feel tawi trust thazaba haibase it becomes a casualty. Thajaru bahibasina punsi se mahange havene. Ko adai da ain aroi ba damtang haizarage. Sidai sta ain second round ki sida ain thamjani ba amakak lei. Phare miyam gi mihut parliament su assembly da su Vidhan Sabha da su Sangsad da su Rajya Sabha da su Lok Sabha da su ko we used to elect our own leader. But our sincere appeal to those leaders is that ngasagi Vidhan Sabha bu oiro Sangsad bu oiro assembly either assembly or parliament becomes ko kari oira ke da ngasagi talking shop amo oire okay uza masiba oira ohenabagi talking shop amo ohenabagi member amadi akoina khangiba mihu singduna ko kaidongai dusu obirakanu akoina khangiba thajadana thamgiba adugumba representative sing aduna sangsad to oiro Vidhan Sabha do oiro maduda pullerga law making body ama oiriba khwaidigi chawraba sanctity democracy gi sanctity amasu leidiba mafam ado madu talking shop ama ohenabagi damakta member ama akoina khangibadi tahanbiganu prajabu karihaini yam sensible oidaba rationality leitaba adugumba dudi akoina khangiba mihu sing aduna oheningde habasimadi ai second round ji thamja akoida thajana khanma mihu sing duna akogi le dait leina praja sing sigi ihulse khangna are batahandana moise karigina for what purpose they had been akoina elected habado khangna tawbirakpa thabak se loinana yam phasaba point sing akoi Oza Birendra thambi yamna versatile oiba leader ama oige haitare versatile oigadamni at the same time hujik laiba akogi democracy gi manung se ke am de poina hanjanna ubang ambage habado musam dakal aduga especially in case of Manipur when it comes to Manipur yam tin strategic point at the same time vulnerable obi state ama khangdana suki mati tangai phadaba se akoi state na hena dugi laiba potu thambiri yam ngai jai akoi Tengna akogi ikai khunajari ba khumsu panelist oza AMMOCOC present oina thakai pubiri ba oza Jalal lengchin dun laibiri oza bu notice window gi studio taram okcheri ai question se oza dan lakchere ge oza koi ngasi gi pukhali ba topic se koi gi national convener Aam Aadmi party gi Arvind Kejriwal la thambi ki my statement sing kita koina naina bai tan jada lawjabani oza pasida bana thamgi basi akoi gi Manipur da thoki ba akoi gi Delhi gi assembly da su tongan tongan fam sing da su my statement myam se koi gi putna sumna yengjara hai kanda thoiba akoi gi conflict se mana hi Lambasts he criticized BJP Prime Minister for the way he is handling the ongoing conflict in Manipur. Manipur he is not responsive, not very well responsive at all in word or in action. Am to oidi na thambani. Adu itaraga di man hairi basi. It clearly indicates that man taisi Manipur ga maga am ta mari lei na dre na takun habo from su thammi kadi gidamakta aigi nungai ngai gi matam dadi aigi yumlo na basing aigi mari mata na lai harawa fongdo ye du aina awaba tarba matam da lakpa masak utpa du madu aseng amarum ni aikoi gi yum Manipur hujik mai chae aduga Prime Minister na hujik wafam amta ngangdana wahi natraga thabak nam to utpa leitan tumina leiribase masi kari gi damakano haibase national gi whole nation jena masi condemn tori masi hangi bo wahang nen thami kari gi noina thami oza overall na swagi soina han bo zai mo thambi hujiki kanona Kejriwal na akhoi gi thami ba ma gi statement che masi akhoi gi India gi Prime Minister Narendra Modi ji ga mari leina ba
wafam Narendra Modi ka mari lena wafam haitare magi tangkakta mana lawgadaba daita du phajana lawribra lawdabra aduga mari lena wafam haitare mana thami wafam se na masi matang sida khannarak pataragati akoina statement thamiba mioi si kanano karamba mioi no masi ma han bada koi yengba changi aduga ani subada thamiba statement se karino aduga ahum subada kanagi matang da thamiba statement no pot ahum jida koi khedang yengba yai haiba tare da masi matang da ina laksaning wafam si statement thamiba no pase masi India da khara mayamna kitang sengna akogi India sida awon ba ma purakpa pamba people's ki politics ama akoi lakpa pamba adugi people's ki politics ki adumba foundation da kakhat khiba even Delhi assembly da seat 70 leibagi manung da seat 67 da akoi sweep to khiba adusu miyam gi mass and popular support ka loina na haitare crowd funding tawraga main karakhiba aduga Delhi da magi regime sigi manung da atenba matam da electricity gi akoi free ohen bagi dagi akoi gi medical gi habatare akoi gi mohalla clinic kumba haudoktana akoi gi yam paksana medical gi maram da awon ba Delhi da purakpa aduga akoi gi school sing sarkar gi school sing se masi angakpa phangna sense purakhiba adumba leader amakhakne adubo yamna khoi controversial oiba khoi yamna chingnani ngai oiba yamna controversial oiba yamna thajani ngai oidaba mongda mangonda achouba khoi allegation amakhak laktana khoi liquor scam haitare ko adugi makhada ma se faraga khoi kanona CBI na ko mangonda charge set tawdana lagi kano tawdana faraga ma se jail da leiba adagi even high court tagi supreme court tagi mangonda ruling bail piraga su ma signatory oiba yadaba Delhi gi chief minister oina sign tawba yadaba adugi tangkakta thingba thamaktana haidi magi mathakta chathariba prof natraga magi mathakta tawriba kano du investigation du madu fair oiroi haibagi ground da haitare ma se chief minister oina signatory tawba yaroi haiba singba dumba laktana ma se amna chouba akhoi lairiba huje ki Narendra Modi ki regime sigi makha da yam achouba suffer oiraba adu nupa ma khak oiba ma se ko adu mana hujik thami ba statement si akhoi Narendra Modi na Manipur gi matang da concern oite initiative lokhatte masi India ki manung da thokpa any problem amada any crime amada India gi adumba prime minister amana lokfam thokpa daita du natte haiba statement ne mana thamai si yes swai matang sidi political gi khena ba natraga ma kana no natraga kamaina tobono haiba wafam dung hak tongan amuk thamaga magi thameba statement sidi masidi akoina nan dagi akoi gi Manipuri praja singna madu akoi gi pulse ta haitare akoi pukning da phawd leiraba India da leiriba political party me among khana khena ba thi dana ko parliament da yam akan ba debate tawna khraba kan ba storm tawraba adagi even tongan ba India gi adumba akoi akoi human right ki activist natraga akoi political activist pu oiro natraga academician bu oiro tongan ba circle me ama khaktagi masidi sungtok tawpham thokte sumaina oifam sungthok thokte haina mayamna khannaraga leiraba statement ama khakni mana pairi ba mana thambiri ba statement se adumaina thamjaningi na matang swaida akoi Delhi ki chief minister na su hanagi former chief minister na su Arvind Kejriwal na su haire mamang da su parliament da madugi matang da debate tawna khre Manipur ki praja sing na su akoi ki Bharat ki home minister amasung prime minister ki ma ki initiative se masi yamna bias hoiba aduga akoi da yamni ignore tawba aduga akoi se colonial akoi ki regime gi colonial mindset ta akoi bu magi colonial akoi ki kano amagi makha da akoi da tawba treatment dauna akoi ki praja sing na feel tawraba ado posak ama oi anu masigi matang sidadi akoi Bharat ki prime minister se masi mana tawriba thabak se masi chumi masi tawpham thokpani haina haiba yaba madumaina kangkhatpa yaba maram ama phawa leitre da maram ama phawa leitragasu
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हौजिकसु अखोई क्राइसिस मायोकनरिबा अखोई मणिपुर सिदा लागा अखोई मणिपुर के लेरिबा तोंगान तोंगान बा सेक्शन ऑफ पीपल सिदा अखोई थाजबा हंजलननबा भारत की अदुगुंबा लुसिंगबा सिंगना भारत की मखादा लेबा स्टेट अमगे मनुंगदा थोकपा अदुगुंबा क्राइसिस नि अदुना तोंगान तोंगान बा सेक्शन की पीपल सिंगसे मसी तोंगान तोंगान बा माइंडसेट लेरबसु तोंगान तोंगान बा नुंगाइतबा ग्रीवेंसेस म्यामम लेरबसु मधु थादो कांदा भारत की लुसिंगबा सिंगसिदा थाजबा थमगा अखोई अमत ओइना फजना रिकनसाइल तौननबा अदुगा अखोई शांति अमसुंग नॉर्मल ओइबा अदुंबा सक्तम दो मधु मौसागे सक्तम दो हलकनबा थबक तौसी हाइबगे थाजबा अमा मियाम द पीगदबसे मसी हौजिक फाववा पीदना लेबसे मसे अखोइना उरे अदुगा केजरीवाल ना हौजिक थमइबा वाफमसे मधुगी चपचाबा वाफमसिंग अदुदा युमफम ओरगा थमकपा वाफमनेना लवे मसीगी केजरीवाल गुंबा अमना सुंबा वाफमसे हाइरकपसिनासु अखोई भारत की प्राइम मिनिस्टर ना नहांदगी साइलेंट ओरगा लाइबसे मसीसिगी मतंगदे हमना चौबा कनोमदी इफेक्ट अमदी लेरप याय हाना अदुमाइना थाजबसु थमी अदुगा भारत की प्राइम मिनिस्टर ना कईगुम मतमदा अखोई पार्लियामेंट यामना तांगना वाफम खरा फोंदोकपबुदी लेखियेबको मधु करंब खुफोंदोकनो सिनिदा अखोइना हाइनिंगिसे मणिपुर के लेरिबा क्राइसिस सिदा हाइफम थोकपा वादु हाइखिबा दि नत्ते माना फोंदोइबा वाफमदो हाइबा वाफम सिनिदा होय कईगुम मतमदा अखोइगी तोंगान तोंगान मचिन अनि लोंबा मानतबा वा म्याम मा सुम होम मिनिस्टर नसु कइनसु दुम फोंदोगा लाई अदुगा क्राइसिस सिगे मनुंग दसु अखोइगी स्टेट की मागी इंटेलिजेंस अदगी स्टेट की लेरिबा कनो सिंग सिना पीबा मागी रिपोर्ट सिंग दुदा युमफम ओरकांदा अखोइगी एफआईआर म्याम लौखले हाइबा गुंबा दा अखोइगी स्टेट सिगे मियाम न तानिंग से एफआईआर म्याम लौखले हाइबा दु नत्तेबको एफआईआर दुगे बेसिस दा मी कया फाबिरबगे एफआईआर दुगे बेसिस ता करी करी थबक पाइखत पिरबगे अदुगी रिपोर्ट टू एरमगनी अखोइना तानिंगिबा पोचे अदो एफआईआर म्याम लौखले एफआईआर लिसिंग मंगा हेना लौखलेगा हाइबा सुंबा स्टेटमेंट सिटी इरेस्पॉन्सिबल होइबा अदुगा मियांग मित्ता उफुन चाइननबा मियाम द मित्रंग तौनबा ड्रामा तौनबा ngang वाफम होइना तवे अन स्वाइसिदा अखोइ मणिपुरी सिंगसे मेनलैंड इंडिया दा लेरिबा भारत की मपुंग होइबा राज्य सिंग दा लेरिबा मियाम सिगा अखोइ मणिपुरी प्रजा सिंग दा येंगिबा मियंग सिगा खेनबा अमखक सुरबला याम चाउना इफोंग फोंगना ममी तारगा लै मसिगे पेनदबा मसिगे नुंगाइतबा मसी अखोइ हेक्ता कोनबा यानेबा थाजते अदा अखोइना ई तारगा अखोइ स्टेट सिने ई तारगा अखोइ मियाम सिने तुमफम चाफम खंगदना लेलगा अदुगा अखोइ हौरैबा नहासिंग सिने मोइ फ्यूचर कदोमदनो हाइबसे तंगदु लैतादबा अदुगा अनसर्टेन होइबा अदुंबा फ्यूचर अमगा लोइनना हिंगगा सुम लेरकांदा इंडिया की लुसिंगबा सिंगना सुमाइना पॉलिटिकल की होइबा अखोई भेंडेटा नत्रगा पॉलिटिकल की होइबा खुदोंग चाबा मागी जियोपॉलिटिक्स की खुदोंग चाबा लमदम सिदा लेरिबा अखोई नन स्टेट एक्टर आर्म पॉलिटिकल ग्रुप सिंगसिना मखोई सॉवरेंटी हंजनजनबा तौरिबा डिमांड सिंगसिदा मदुदा सानबा मधु एक्सटिंग्विश परमानेंटली एक्सटिंग्विश तौननबा होनबगा मरी लेनना सानबा मानबा लीला मधुगी टेक्साक मधुगी पोलुम सिना अखोई मियामदा कोकथक्ता बुहलगा सुम थंबा हाइबसे मसिगी फोल से नोमा नत्रगा नोमदी इंडिया दा लेरंबा अखोई थाजबा लॉयल्टी अखोई मियाम के थाजबा लॉयल्टी मरु ओइना नॉर्थ ईस्ट की अखोई पीपल सिंगसिना इंडिया दा लेगदबा लॉयल्टी तो यामना अचौबा क्वेश्चन मार्क अमखक मतंगी मतुंगिना सोइदना थोरकपा याय अदुगा नॉर्थ ईस्ट लेरिबा पीपल सिंगसिना तोंगान तोंगान ना डिफरेंटली अखोई पुनमक्से इंडिया ना मेनलैंड इंडिया ना अखोइबु सुमाइना ट्रीट तवी हाबगी पेनदबा मैसाक अमखक मदुगी मैसाक तो अखोइ मसेलगी मरक्ता कंट्राडिक्टरी होइबा सिचुएशन अमदा अखोइना सुम लेरकांदा मदुगी मैसाक तो अखोइना कोखनबा याररोय अदुइ तारगदी अखोइगी होइबा कमन एंड शेयर डेस्टिनी अमा अखोइ सेमकटनबा अखोइ मसेलगी थाकता अखोइ वरी सानरगा खेनबा मयामसे अखोइ डायलूट तौरगा अखोइ यानगदबा कमन होइबा प्रिंसिपल अमगे मखादा अमना अमदा वरौनरोइदबा अमना अमदा पेनरोइदबा अखोइगी
common noiba principle amagi makhada khoi yanara kanda akhoi da mayok na riba common problem che akhoi da awaba pulum piraga mara India gi larger interest ta larger magi keno da mana sanari ba lila sing se ma face to min na si haina punna lakhiba numit tu dadi akhoi chicken neck sida akhoi north east ki miyam sina mit ki pi ga loina normal leba khigadra haiba madu akhoi thajabdo hauzik sanariba lila singsi yengurkanda sula khoi thamoida phawi haita okay okay yam phajai oza gi yam phajai marik chuma phumam thambi loina hujiki common destiny ma sagat pagi yamna tangai phadabdo jana thambiri hujik stai dai oza Bishwanath lakti oza hujiki ko oza Jalal su thambiri yam phajana common destiny sagat pesi matang irang gi thoe oza na so khoi gi ma gi rauni di sope panbi gi ba geopolitics ki yamna phong phong sang na mayam sigi marum da bayam ma khoi na nei na ga lei da ha batare ado masida Iran gitu amatung da huzik lay di basi amaga onjin na kana koi mesem se maitei ga kuki ga naga ga kuki ga amaga maitei pangan loina magsigi ponang ko onjin na ga adu mathang da na kana ga hai poche yam uncertain oi phai batare huzik thoi ba saung krapa akoi gi kano si gi waroi sin purak tribani marak silai de machet tan amuk mayam ta koi da conflict oi situation mayam sagala koi pot amung lei mathang na kana ga hai poche su lai hai batare sai da si sai matang gi da oja Jalal chu panbi ki ba common destiny se masina chau yam thina role ma lawra poi tangai fada la ka do mal oja gi ni kamai thambi ni sai sa yam chu me huzik akoi gi tamuna thambi gi bo fam sing do marik chum ba ngak ta ni nga sai akoi gi common interest koi common platform se akoi na ngasi bhawda akoi gi punba yadri se sikari na no haigan da akoi gi pandam se pandam man raktaba ngasai pandam du man ragadi leiri ba koi myam se amato ina punmin raga satpa ya ga ne ngasai kwai lu rei se akoi gi politics to ba kangbu jing sin nataba akoi gi mayam amana politics to jil lakpo je si Manipur gi akoi gi apun ba gi saktam ma sagat na ba hot na ba da so ba sai teng am oi rei se ngasai gi politics sida atopa akoi gi politician nataba mayam amana politics yaur pose si akoi gi aso ba magi factor amane adu loina na sangsin gada ba pandam se akoi punna goal amagakta da target amagakta da sangsin laba matam da akoi gi unity akoi gi kanglup sing na punba yadana leiri ba kanglup amagakta da tokai ba wakhalon mayam amana ngasi laksil la aga akoi masen gi marakta khaibung tana bagi lambi amagak lai se si akoi common interest amada common goal amada common target amada punna saminaragadi akoi punsin basoidana ngam ganne adugi common interest common target se masi thugai raga thambdu ne ba huzik akoi no ura isi adu thugai raga akoi je pulumda ba nakpak tahan ba masoi lehen ba karina divided we fall united we stand hai ba akoi gi amagak leiri se punsin lagadi akoi ji sapyungna thongna leina lingjel leina thengnaba ngamdoi ne ba ado thaina koina akoi gi angang oi ngai da tamakki ba paya thudek pagi paya ama ani thudek padi pek thudek ga lai ado mapun numa thudek ka haigan dadi apun bugi pangal unity gi strength se masi gi posang gang lak pa se masi yang kupna padana center gi leiriba kanglup sing loina na geopolitics se sanri ba kanglup sing gina fajana u bane ngasi akoina thengnari ba awaba se this is not only for the result of 2-3 years ki plan na te it is last 50 years back sahi yankai gi mamangdagi nifu gi mamangdagi silakhi ba plan duna ngasi di mapung phare na khallaga phudorak pojida sigi marak sangraba sahi jida Manipur gi leiriba politicians sing leaders sing je kari tawraga kamai tawraga leibi hoge je sine ba koina yam warojari si hujigi woriba generation koina warojai sa moida sigi tangkak sangraba sigi lisang sitna leiraba lalong se ubiram dana hojik phauba leibiram mi se si una usinna dana dum leibira ibra irang ji thonna bugi dambak moisu thodang yawira ibra sigi irang si lehenna bugi damakta punna khong thangji minara ibra haiba wafum je hojiki woriba generation akoi da singnaba mag phaujai ba hogi ba July gi tang da prime minister na thabi ki wafam da akoi yam thamoi ji pende nungai jagi de maram di 1993 da Manipur da thoki ba irang do sahi manga sangna sangi sahi manga phau ba koi irang du losin bangam gi de hai gi mana
parliament thamgiba this is on record adudi hojik thoiba irang jisu loishinbagi mahutta more than 5 years henna sangan bige haribra haibagi question amu swai sida laeba laibak amagi lusingbu oiradi laibak sigi mapi mapa ama oiradi walgi leaders ingi marakta akogi bishwa guru aina prithvi ji gi guru nega aina even non biological ne ba wa haijarim akogi laipokum mani akogi ma lai gi maja masu ne bai wapam ba mamangi lok sabha gi election da akogi ayodhya da channel amaga national channel amaga na hi da to amaga punna interview to bu matam da adugi wafam du ba thambi khri ne ba laipokum na misak amana mi marakta hingaga mi na thon ba lanji laipokum misak amana losin dona natraga losin lana sum thambiri je si kari gi damakta thambiri no ba question du ne ba ina phawjin hangjaningi si aduga ai wafam amtang thamjage hobje manipur da more than 80,000 central forces deployed to Rogal Liberi. Paramilitary Labor, Sipai Amaga, me Taramanga, Tung ratio the whole lagadi. Me Amaga, Sipai Amaga, 15% ratio da. Adudi Aduyam Lover, Sipoy Mayama, Central Force Mayama, Laxil Lagat, Sida Tazil Lagat Tamaziba, still Lisan Sina Satariba, and then lotion mangam sum lahli se sigi matak sida mu buffer zone je ai sum khanjil la ko koi sum lanji buffer zone thammi je it is not to leakage the news pau je leak oi da ba akoi je hogi ba numit kharani ji akoi nomai kaim ka bakidre tumin lai gre ba aru asomba kari tauri kamai tauri kari pau ji beli de lai ba koi gi tongan ba kanglu sing da koi kari pau phangbangam ge ji ba forjon ji gi marum mo ji laksil la eba pau lik oidana ba samjin ba yadana asomda kari tauri ge karam film da somda kari tauri khar lai ra kari tor kaduri ji akoi ji khangandana apprehension namma da langtak na ra koi sum lai ri ba okay nungdang tumme tumong khangde ayuk nungthin tawre thabak ama sathoe satham jabang khangde karina ngasai asomna kandal lairiba wal jigi wang moda goina su da ba kari kamai lairige se buffer zone jina wal wera kharaga thamgre ba okay ado still sigumba phibam mamala sum lehalli se masi karina sagalakpa no haita di hojik phawda india government na not taking initiative for confidence building among the two communities ki marakta amaga thajanaba amaga trust deposit lairi base sigi hanjin nanabo amda thambidaba and then not interference from the prime minister's office not block tagi prime minister ki office tagi sigi lairi ba irang sigi matang the interference ngasi bawda amta tawrok tri ba and then ngasai gi no deadline or timeline lanji karai gan lotion gani karambu matam baw sathagani haibagi akoi deadline natraga timeline amang ngasi baw da koi da khangandri and then stakeholders inga akoi punna phaminaraga ngasai wari sabagi khongthangse mamang da home minister na numit chamani subagi press ki pawmi amna hangmu matam da kanglup ani marakta santi gi purokna ba wari watai sanaba koi honari hai kana sanari karambu mi yauri tampaki CSO korokraba laigraba asomda lairiba MLA taraduga asomda lairiba MLA mayam minister mayam jinga pullaga wari sabagi laigraba asomgi CSO ga somgi CSO jingiga kari wari sanagre political parties jing lainari jingiga kari wari sanagre haibana singbaje koi ngasi bawda still confusion amada koi sum thammaga lairi je masi tokpiro people of Manipur waiting for your what to say irang ji lotion nanabagi damta Manipur paja miyamna still wam ta ngangtrebasu ngangakpodo ngairi mamangda ngangibo wadudi thabakna onthorakpasu leite huji akoina pamisidi akogi not the words Manipur people needs actions Manipur paja miyamna hujik di action je mathau tare aduna action tawbiro aduga hairiba conflict se yari makai
अतुब मतम द लोशन मिनब होनबियो नत्रगदि लांजना सुम सांगरै मतिक जनरेशन कया कया गी वखल लोंदा अदुम नुंसिनदबगी सैथेंग अमा अखोगी लमन खुमिंगबगी वफम वखल लम सागलग लेहरुगनि हाइबसे मसी आई स्वाइसिदा थमजरंगे याम नुंगाइ जे जा कोइ सुम लांच लोशन दना मतम मरु दुम हुलगा लेतादि जनरेशन के am चटकने हाइबसे कोइना हाइबा ngamde masigi नुंसिनदबगी मरु से दुम हुलगा लेहौदुइनि अदुना वा मयाम अमा फोंदोखरे मयाम अमा थमखरे अदुबु यामना पाजलिंग ओइबा यामना बेक ओइबा यामना क्लियर ओइदबा सिचुएशन अम अदुम थमी मसिनते कोइना पामी बसिदी हौजिक वा in words also and in action also action da pachana uthora kanda akhu yamna clear oiba akhu solution purakpaduna koi hujik pamise yam nungai je aroi ba kisi oza birendra da mulak chige oza khoi ge oza bishwana ansu thambi ki badai yam phajaba se hujiki akhoi da lan si akhoi masem je punjin bangam da base masi punjin bangam da basi masi kaino hai kanda rajniti wala na tabana politics tawrak politics na tabana politics na rapagi sigum bagi train am khak lakpa adu masi seida khulai una sitara kanda ngam handri base punjin bangam handri base masi gi factor se kari no habis ne kamai tham biding oza bema authority si yaman gre authority si yaman ge benina samacha si adumak yame hazari boko akoina authority si group yamba authority yamba adege atop mayam ama yam khalakpa sigi mahuta adugi mahuta akoina lambi ama khakta da changsin bo oiragadi ko masi thodongna samasya si adugi samasya tugi maisa se khoine langoi draina khalle aina sum khanjabani ko as I am not a politician, sometimes I am also not blaming the Narendra Modi also, state government also, or Congress also, Aam Aadmi Party also ko. But aina yamna self consciousness kitang laizaba citizen ama oina ko. Aina haining ba makhak lay. Samasida ivilama pattaba mayam ama layre habase lok adalat ko. Koigi public ki bichar sina ko noina aphaba khanjaraga noina khanjare ba aphabduna no khogi lengak good governance to pornaba noida tanja amaka akhoi de piyeba ko haibidi samaj de leiriba phattaba se asoiba se masi soire khangaba se catalytic changes ama porake hairagadi it is not somebody who is to bring your changes in your life. It is you only who is to bring your own changes. Mina aigi punsigi ahong purakani haise. We should not wait it. I myself, I isagi ahong base purakadabaneba. Kana agisu akoina ngai roi dabaneba ko. Sagi matang sida aina sum Kejriwal, not only Kejriwal, the prominent leader ko. All the distinguished leaders of the country mayam amanasu Manipur ki matang sida ko hedo na hechandana matam ayam ba matam da phong iba pau se singda television channel singda naina basi Manipur gi se ayam ba matam da sum naina khala amnina karamba sangsara ma da moje hingam ga da ge kaina khanbada sum moina haidok charak paneba adu akhoi su khangeba how our people are living in the sea of trouble. Karamba awabagi samudra amada akhoisi kamaina hingige habise akhoisu khangeba adu aina haijeni ngibdi ataina teba chummeba Kejriwal na hari du chummeba distinguished oiba unique leaders sing as duna hari basing chumme but akhogi Manipur de lariba mipum khudimaki pulsta mihulda phawdabadi nateba what type of democratic government is it? Kanama makhalgi sarkar democratic ganatantric oiba sarkar none sibo siyong na miyam na awana tarakanda sumaina leiba sibu karamba ganatantragi sarkar none haibase miyam na tatana mafam gudi magta sakna sona baywane adu sakna sona leiraba nebako mas hangdana numit khudingi wahang amo oidana punsi se sum hingi baneba chummi ngasai inauna so haigre ko akoina su akogi asoiba se kitang leibra na khaleba ibema ganatantra kaubanina voting behavior haibam leyaba ko akoina mirep oina tholakadoriba mi se ma se mirep oibada miyam gi luchingbo oibada miyam gi awa na se masak khangba
adugumba misak ama oirakadoribra, how far the candidate is reliable to the society, kayamuk yamna reliable oirabage habase masi akoina khanaba nainadaba analysis tawdaba nasagi akoina Kejriwal na hairakpasida akoina loksan ba yaba khara lei birodi oirasu opposition oiragasu phongdorei ba wado criticism do madugi feedback to achumba apababu oiragadi madudi loksan ba yabara habadudi loksan haninge bako adana oiroidoba inaunu ngasa hagibadu how far myself or I am reliable to my society, and then how far I say how far I am trustworthy to the society. I say Manipur gi miyam na kaya mo yam thazaba misak ama oirabano. Ko could my word be accepted by the public? Ay na ngangi bu wahay si pongdo ibu wapam kuding maksing sibu mipong kuding maki thamo di yoram gadra natraga yabiram gadra hai base leader amo oigena song thora iba misak tu nasu khara di khandabam di tho e bako akoi na vote bank na khoi ki soiba ma lei bako ibema masi sigumba soiba se leitraga di sigumba wathok se khara di handagani haijabani ko aina haijari se vote bank na akoi na yam tattana ngang nei ba vote bank si kari no hai ta de say for example ai bole pe pokpo matam chida paisa pai re ai gi muscle power le re ko adegi money power le re atopa aina winnable oiba power mayama ma ai isa de le re khala je phanalak phaba mi ma tholak sa no ba phanalak phaba mi du da koina ticket pi bagi mahuta leibak tu gi particular kendra du gi miyam gi aphaba luchingbam orakadabdo madu ngasagi vote kabada kana nabagi masak to madugi eligible or the criteria do irei lete hadan apaba mi se khantu ga thamaga ko phattaba sel thumdi paiba adagi di muscle power su leiba money power su leiba atop angle kaya amagi power su leiba mi pot se akoina madugi criticism natraga analysis se sungtau he tawdana ko akoina party duna political party duna ngasagi ticket se dop pisal lakanda vote si level leba adugumba miyam gi mihut mayam se masing yam se le eba hojikti madudene ba once I have said akoina khange ba akoigi representative sing se basida akoina appeal tawning ba amalai hojik kanna Manipur miyam se wadana leiraba matam sida ko kendra da ward development committee semdana thong sangadana lambi tawdana amama tawdana kari haini kitang awaba sidagi kitang leithop dawna ka tawbusu kharagar su khoi tai uzu ui ko masida khoina haining base ate kemna te bema aigi sincere appeal di from my core of the heart honestly I appeal karino haita di akoina khangiba akoigi leader sing se please don't prepare for your next election. In spite of preparing for your next election, please to take a responsibility for the preparation for the next generation. Aina aigi mikhal mathang de lakadaba 27 de lakadaba mikhal do maduda ai vote le pakku matam da paisa sangani haibagi paisa tana nabagi sem sabi bagi mahutta tung de lakadaba generation mayam mihorul mayam tunglap chat mayam singsi ne apaba samaj ama semam ge haibagi apaba leader ama oiram be haibagi ko madu mayek semba liklam mamakak yatpiram bagi haibagi apaba luching ba haibado hojik Manipur da thoiba wathok sigi matang thokdok sigi matang sida ko adugumba luchingba makhakse akoina tungda para oi hongnaba mina su ningsingdana le hongnaba laatlaga su ko laidongna la lobusu ya ba adumba luchingba do hojiki matam sida darkar lei haibane ba ko aduna aina aroibo aina haizening base bema atai kaim tanate hojik Manipur se haibam khangdana ware waba yaba wariba punamak sing se masi sometimes akoina kanagumba singna Modi da Honorable Chief Minister Sirini Chabungba Birendra ko Noktombam Birendra or BJP da ama da tawi but the mistake which we have committed at the time of election also adusu akoi hankatna we need to way back adusu akoi sometimes hankatni yeng basi kariguma matamda mathau tai na khali aduna ngasai jat dharma gi wanate hojik khoina pamiba what kind of leader we expect now thoiba hojik maitei ga koki ga gi thoiba maraksida atopa kanglup jati kay amagi miui kay amasu ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ conducive over atmosphere amakaki relationship ama building up toba ngamba adugumba luchingba amakakto at this juncture at this critical hour we need such a kind of leader. Okay oza yam nongai jai arbe beki oza talan laktige oza kamain thambininge oza irang sidi akoi adum ngasi ki paper da kasudum khau khau du su pau du su mayam am yaure jiribam da su mu kadai degi no khangdaba drone am kam paisilakpagi koi khun ngakpa singna kapagi pot kasum leide heba tare adum lepa kaino khangdaba pot ama chak chak ngahang ta hobagi pot dum leide da sigi tension dum sagalaga di leide bani pose aduna akoi daita si have accountable loiba ngasai gi leader mayam gi khoi gi oza mayam se faja mot mayam bibi gi kari chen ga dam na yam namak maru obindana praja gi site su dakar oi akoi gi lengak pai de sing meter of degree te su ki metik am khena gre haba tare kamain thambini oza lore pada sura masigi matang sida khoina khanna basi yam sangna for the last akoi sahi amaga tha taret mukse akoi gi miyamna masigi matang da tongan tongan ba discussion kya tawdana akoi khannaraga masi lai ado same akoi gi issue ama khakta khanna ba oi bani na masi tongan tongan ba channel da so akoi na sum phongdok ri ba opinion sing se hanjan na ba su yaure ko sum ba se hanjan lak padagi ta ga da ba kangbu na tabi rak tra ba lokhat kada ba initiative se sum lokhat pi tra ba khana nei na bagi karibu kanari ga ba ge hai bagi stage ama akoi se la e ba ko da hai ga da ba su mot phongdok ga da ba su ta sing na di ikai bo phau ba yaw chal e ba ko akoi gi lai ba viewers sing gi mamang da koi na taw ba sari si hai na khan ba su yaw ra ma tra hai na ikai ba phau yaw chal e ko yam sing na jara ga ti ala ma sida shurula koi na hai ning ba se ahan badan akoi na khana ga da se akoi gi lai ba reality se kari no hai ba se ma koi yam na fajana ana based on scientific outlook akoi reasonable oiba rational oiba scientific oiba aduga outlook kamana akoi gi state sida mayok nari ba akoi gi miyamna thengnari ba aduga masi hujik mang ngasi mak thoi ba singa si aseng ba singa du kari no ai ba adugi reality se masi akoi punna sapmana na khangmi na ba ma change ba masi kuki gi miyamna so khang ba change naga gi miyam so khang ba change koi maitai gi miyam so as well as pangan so koi punna makna masi state sida lai minari ba koi miyamna akoi reality sa ahan ba khangmi na ba chumna ado masi ge cause se kari gi no masi ge cause se kari no ha se masi akoi a ni ha ba sidi akoi sidi kanoni dana universal truth ni da sidi ya pham thoya ba si pot si mobile ne ha ba sidi ya pham thoya ba si pot si na pen ne sidi ya pham thoya ba si mobile na te pen ne na sum yet lai raga di pen sina mobile ne sum yet lai raga di solution la roi ba sengba realities to sengba cause to akhoi masi yamin na bam change ba cause de kari no ha kana akhoi state sida akhoi han na akhoi ge leijaram ba namdam sigi akhoi gi sing amasung tam ani je masigi coexistence ki history do madu external factor mayamam khakna akhoi da compel situation mayamam khak lakhidana madu honghal lakba atmosphere mayamam lei khre ba politics su honghal lakhre akhoi gi aspiration su honghal lakhre akhoi gi reality su honghal lakba circumstance khar lei khre ba ko masidi akhoi gi people sing sine yamin nabam change ba hongal lakhiba sing ato taisan ghomjan naraga akhoi gi oiba collective wisdom ama collective mindset ama coexistence ki oiba environment ama adumba at polity ama akhoi administration ama akhoi structure ama akhoi lamdam sida restoration taunana bagi tangkak se 1947 gi adumba august ki tang taraga mathoi da instrument of accession lekhiba du dagi hauraga madudagi 1949 gi akhoi gi merger agreement tawkhiba merger agreement du satna ba hawkhiba october 15 hayang sit yorakadori se si phawgi tangkak se sida masigi keno makhak process makhak chathaba hurame ba manipur constitution act na singba semkalaktana ko singda constituency time panda reservation pidana even akhoi pangan singki phawbada constituency ahumda political reservation thambidana aro akhoi gi miyam je sisigi coexistence ki adom ba future am kha sagalakpagi poto adaida leiraga mase palong tatlaga mu india da leikhibadagi di india gi polity du da akhoi gi leiriba tongan tongan ba kalup ki miyam che secure hoina safe hoina
aduga sense of belongingness ta punna leiminabagi adumba wakhalon do madu mangna khidana ko mai magi oi ba tongan tongan ba kanglup ki separatist movement se masi lakhi ba sine ba khwaidagi ngasi oiriba ngasi ki situation sigi adumba keno se maroi ba foundation hai tare sige marak sire sida tongan tongan ba kanglup singsina separatism ge mindset se leinara abani na ko maduda yum pham oira kanda magi oiba prospect magi oiba ambition magi oiba adugida favorable oigada ba adugumba tongan ba initiative yama ma taunare ebako maduda ne ba hojik akoigi allegation hojik laknari siko illegal migrant gi allegation laknari ba arigi drug trafficking gi shubu ero natraga tongan ba to akoigi national interest shui akoigi miam da shokani kanglo amada natra kanglo amada loina makte acceptable oi roida ba tongan khalgi development miam ma thorak pagi pot ma issue ma lai se sigi manung sidane ba madu akoi puna makna masigi cause se khangmin naragati sigi solution se masi akoi masel ge marakta akhoi wakhan khandhanaraga akhoi faminaraga natragana filler thanaraga wari watai sananabagi tongan ba akhoi mechanism ama tongan ba madugi mindset ama akhoi se formula a da yatrati formula b su darkar leidana formula b yatrati c su darkar leidana maramdi aga we have a compelled situation to bring the normalcy puraktragati peace puraktragati akhoi gi future yam bera kaga doriyewa masih advantage lagu tu risi loisan bam thok pa isu si loisan da bida sang na thami si moi ke purpose am lai raga sang na tham bani ai basim di akhoi confirm tore na lo rasewa adu taraga di adum ba kanup tu na masa mathan na automatically adum ba lairi ba conflict se loisan na ba thabak lokhat pi da kadori hai na khallaga akhoi ji ngai khisira ba akhoi mathak ta pai ba akhoi uchek umu ena ama leibo maduna pai ba ka makha de yangkok pai raga ngai do marum thura kadori me adu lok to ine adu gi phemda india gi lusing basingna manipur da leiriba conflict sigi solution purakna ba peace and normalcy purakna ba thawak pai khalak kadori haina akhoi na maduda thajaba thamang ngai leita ragati akhoi gi generation se ma tumba adu ngai raga leiba chapana kadori bo dei taragati akhoi se india gi lusing basing de solution phangadori na ngai badu gi mahutta akhoi gi di immediate concern se akhoi gi future se protect to bode ba akhoi gi tung gi generation protect to bode ba adai taraga di akhoi gi oiba common interest ba leba common interest se kaino naga gi oigera kuki gi oigera ar maitai gi oigera pangan gi oigera akhoi gi common interest am de leba common interest se kaino adu find out to ra se akhoi common interest se the common interest had daraga akhoi aigi kano sida pangan community sida community ahum sine accept to bang moi da thawak to ai pangan community ni sum tawra leibase common interest na te dana madu su realize to minara sebo madu based on akhoi regulations act bills maduna maram warakanda akhoi leriba common interest se masresha shoka da potsing se detect to hun basida akhoi myam loina ma ki oina yana bam prakpadi yaidana aduga akhoi gi marak sresha thajaba hanjal hanna ba thorang paikhalaga akhoi gi sresha leriba potse temporary oigera natraga permanent oigera madu akhoi road map ama thamaga madu phangnana ba akhoi goodwill mission se masi akhoi initiate to matam yautri bara haibase masi akhoi thamjage masi sida akhoi CSO singe maikai dagi role karino he hek tatna hangbi yebako ado akhoi si ngasai mamang da so akhoi na thamjaki ba iroi anina waina rakpada CSO singna am kangpu singjera nomai kapna raga CSO ge level da akhoi hekta hairiba stakeholder sing sigi keno yautragati moye gesture yautragati moye signal yautragati moye ayaba leitragati moye wakhal laktragati CSO singna mang da front line da hekta ladies inter community gi marakta leibanina khong thang do thawak toba ngambagi atmosphere do oi fataba aduna akhoi se right time right moment to initiate any kind of peaceful initiative se misi ngainaraga leibagi wani aduga akhoi sire leiriba se masigi oiba miam sigi oiba wakhalon nama akhoi common interest sagat bagi lambi sira changdragadi naga oigera kuki oigera haujik naga gi shu moigi political solution amagi
peace talk amuk resume tawrani haiba resume tawrani haibagi wama na singrang chamuk tanari ado moi su ongoing akhoi gi peace talk ni 1997 dagi sum chatharakpa ado separatism gi movement makhoi su naga taba inhabited area makhai se manipur gi tongan ta khrage tongan khrage moi naga makhai pulap pullaga lepak ama semgrage si kuire ba tawri se som nakanda kuki sing su makhoi gi kuki homeland gi potchi matam khara di sange ba ko ado som nakanda akhoi gi valley da leriba akhoi gi maitai ama sung maroina akhoi pangan singsu masina akhoi gi leriba historical realities du da yum pha bora kana akhoi manipur gi integrity kaibe yaroi india da manipur tin khi matab da lekhiba manipur gi magi territorial boundary shokpa yaroi haiba aduga akhoi gi leriba miyam chi gi coexistence ki history leijai ningthoron da gi hauraga sangraba matam gi history leijai aduna madugi historical realities do india da pulura kanda india na thugai bi yaroi haiba sida leiriba neba ado haujik akhoi mayam china yanagadoriba common point se kanglup amana ntraga kanglup amana loina bang na acceptable loi gadaba common point se purak yorak pang namna ba akhoi hona seba common point ji yorak pang namdringa gi marakta akhoi substantial issue kharatati manaba area kharatati akhoi yanaba purak pa yaba madudi kaino thoiba violence ina akhoi loina makta wahal le adi taragadi violence immediately lepasi aduga akhoi ge marakta leiriba khenaba singso through dialogue akhoi series of dialogue akhoi phamin rakanda akhoi masel ge marakta confidence building measures to adu puthok naraga madu thajaba hanjan rakanda akhoi khenaba singse differences singse tapna one by one akhoi resolve tawna ba lambi da akhoi chathaba yai ga haiba se india gi adumba kaino sing ngai dana okay ja akhoi ge lamdam sida leriba miyamna akhoi ge far sighted oiba future gi khanba akhoi gi kanogom political scientists sing haitare political thinkers sing social thinkers sing sina masi wakhalon puthok naraga thabak changchan ba matam oira swai matang se sola last point amtang thamjauke politician ye the roles of the politicians masi de unfortunate ne roles of the politicians ki matang chapter si ai am tena comment am ta tawjarang masi de very much unfortunate hope lady akhoi political leriba akhoi MLA sing minister sing masina hujik chathariba political leader sing haiba tare masina chathariba mindset sidi moina khaliba hujik ki loriba initiative sidi masidi yamna irresponsible ne sidi yam far sighted oigadam ne miyam gi tungi future ma akhoi gi tungi future ma lepse harise masi hoi akhoi india gi manung dabudi chanbani india ki constitution ki framework manung da budi lairi ni adu akhoi na tori ba thabak sing che india ki leader sing na yadraga di akhoi karib ta su ngamdri bane ba adu bu india ki phiban mung da lerga su ai gi state chigi oi ba akhoi ki coexistence ki oi ba akhoi ki common interest ki oi ba sige pot che ma si protect tong na ba gi damak ta di akhoi yamna phajana india ki luching ba sing chiga handling to bangam ba adugi handling tawna ba aduda bargain tawna ba akhoi adugi capacity si leigadam na ba even hauja ke thoiba conflict si ke manung da surbala sanghraba matam sida karigino akhoi lamdam si leiba political leader sing sina india ki political leader sing sida and why you are discriminately abstaining from initiative to bring the peaceful solution in the state of Manipur in regards to the present crisis. Nang silent spectator oina mute spectator oina shum leirisi kari marangino akhoi proposal 5 point agenda haigera 10 point agenda haigera 15 point agenda haigera 20 point agenda haigera akhoi proposal lamdi puraga state sigi miyam ge proposal ni si khanna oina table se thamaga khanna tabaya taba compel situation ma india ge leader sing da piraga akhoi ngai ge haraga ngai raga magi proposal tu ge makhada akhoi gi initiative si sumai lokhat pi ona akhoi time bound noiba adumba initiative akhoi puraga lakpa ngamba political leadership Manipur khunai na ngasi matam sila mathau tai haiba pham se sulai thamjake thank you so much oza yam phajaba akhoi gi closing remarks thambi eta ozana akhoi gi yam chume akhoi yam da khuji dakar oise koi lamtam sigi politician chin yam tin strong oi bai batari madum akhoi yam tin dakar oi aduga huji APP gi national convener Kejriwal na thamai si he actually he threw a very sharp critic against the Prime Minister, highlighting his lack of responsibility and
his lack of appeal for peace in Manipur. To be honest, his silence on the matter is really concerning. Pana kari dama ka tumina lai bano hai besini matang sidang man tumina lai besi ki matang dagi oza loshela paraso oza jalan am phajan thambi khiba purposely irang se thokhan ge hena thokhali ba mi duna amu ilang se loshel halakani hai besi akoi ngai raga lai khidra hai besi yamna phajaba question ni simtang ai mak tokjage ado masi gi damak ta akoi hujik yam tina akoi loina maksi lai diba community me am puna mak apun bagi akoi gi solidarity gi akoi gi kano se consent ma yam thina dakar oire akoi gi future se protect tong na bagi damak ta form si yam phajai ado masi akoi ngai raga lai khidra akoi hujik kai to dakar tare hai phajaba wahang sima koi gi makeup thokna bagi hai tare si wahang sima koi thami with this note ngasi ge koi gi dialogue program si matang ngase loi jare ngasi ge koi gi program si hobuden loi phawba chinba thawai ke kai thok pira kanda saruk ya bidon pung phan be damakta oza hom amuka sona oza Jalal oza Birendra amadi oza Bishwanath notice window tv gi meke digi han han thakal phongduk jare ngasi ge koi gi program si matang ngase loi jare hayeng su sungsoi su dana pungpham si makta lamdam se thoiba tongan tongan ba thodo othok sing gi matang da khanan nei na gi tanja do notice window dialogue forum na putuna lakjige miyam sungsoi su dana meeting tabiu puna mo pomuka hana khurumjari